Ebusiafo ya sanso edi nhyemo ewa hebiom aha egusa ya emergency Ghana TV eso Dani Deni ameka se obaso na wa subscribe wa like na wa drop comment no so comment section ho ede amam na ebusiafo kwa abefo ntintan video no so a ubehu ne se bodem ni bi awo abofra abasa siwe so mami bi akwakofo abofra na ohwe no na story we ebepie mo ewo ya ye mami ohini ni enim na asema ye mami ohini ni kas kan ye ne se abofra ne die eji se ye ma abofra ne efi ba bia owo no no momfa no kọ ba bi fufo esan se abofra ne ekoni ewo kro hono ma possibility se nkofo e de besre no ewo high se o mami ye bodem ni na mami no okura no kwa na enyo mami ebeye nsem bebre nti suggestion na ya mami suggest ye no enne update aba ewo sasem no ho na monfo be kasaye nkofo efre ya ye mami kasa na say nsem bebre na according to nsema eba no yese mami no ewo mofra na ye mami ohini ni kasa se krom hofompo enfe ndi abofra na tamimpo ana so man bibi yaw ankyira abofra no kra na ne ma no kra ebinum ebetimi ayesa omuni abeye papa wo gba wan hwa ba ko owo mu ebetimi akasa asem no e de akyira abofra no enti onu hu ne se abofra ne de bebi owo no enye save enti busiafo ye nsem ene yenko ne yenko tie mu nsem ebru asisi kwame be ko gnama kwame ni guarantee ena de strategy nsifia wudi bi beba o na kwame ni genge yo Philippa te say na me adumo ma eye me se beye enene na awotwe ena modi asembe da ye efa little miracle na course wa eba yeso no ano din course pa eba yeso de di kan obi omo frɛ sebi o maye 5 ena wodi akora ya ka ho ama na ye 6 de tosumienu omo se sebi woni wo husband moajai ena bra ne hu se akora we aba life mu na usika ba ho no wasan ba na wa abepa wo cho no waje no se mo hwa akora no na obia make effort so person obo akora na asa wo person obepene chenchena waje akora ne se wa na obehwe ni ntino se bi improvement bi ebetimi abo akora na brabo a wo mpese wo bepene eti se de na course ne ba me so na ode D4 so de bebre enam se debi ade a waye ne nyame adwuma pa yanhwe yi a na Ghana fo papa waye no ebeda abone ama eti ye frew na ya komrem akoda we no sesei no Philippa the woman say oye aban agapade enya wo dia se wo no wo ho no kra no eho mra wo ho se wo ne sesa wo hwe na esese ye ho krata ne ye de ande ye hyira so ama wo ya wa etise wo ye wa oye wo foster child wo hwe no na di kan baby a wo de akola ne tin ewo na ne maame se bi bodamfo eti kromofo nyina onko so na eba no akoda we ni 4 years safo na bebo na mane se nya uba akwa mu betu maame we TV so mitonya me kan me no mienu kan nya papa akwa so na Philippa eba no akoda we ni 4 years o meka chense nya ne o maame no na wo ankasa no wo akwa na maame ye bodani enti se de pesa ne se e de ne ebeye na sa stigma no me de no kwa na me da amenda sa fe akwa na ebedu baabi na nani aye ne ya na ye hu de ebeye se ya na sese na de di kan ampase hukun eti se wakofa akwa wa be sese awade so menim be makro mo kan aya so omso wanya sika eti wa bama sese ma wade so asonya emfe mema ne opportunist what is nkrofo ye madom ti wo ba bedi pasha mo bo ma bebi say ni honam de na wo ma 5 na munyina mo ti ba bi faako Philippa nyame ehira wo ti wa 5 fa sese ka ho woni proud eti mesra wo esa Philippa ye kan sem nyina akoda no esa emre e komrem why Manya Mr. Patrick
eti ye ko social welfare Asante region director na enhihye ye wo ho no nka na obi antibi na ye hu anamo e betu afa ho. Hello Mr. Patrick, good morning. Good morning. Eradi Adam Pacho, me say little Nana Kwame. Mami bi sebe na dwene na wawo ye no na ye sister ba ko nyame I can akoma. Se waji akola na wo hwe no mobruhu ade. But the way ade na kwakoye no me no mo ba me ka kiro mo se baby a bodamfo ne ewo akoda no ewa na sister ne nso te kromofo nyina so ahu wadwen stigma ho se bedru baby no stigma bebam se ono a no pese o akoda no a eho hihye ne sei sense so ono na hwe na because media minimum sa akoda we say so abeya aban agya pade until see behu maame no oyale no na busuafo poten se bi o mbeba se yalefo no bi o oye o ba Tomo beji o made no we no ye aban enipa wa ba kra wo ni we aban de enti na wo bo no tra so a ye tibi chi utum no eti ye busase we no ehom ene ho hihye ye be ne sese Philip amofa so a da bi wo menya asem bedase chia fu nyina em se ni nyina no wa kan wie wa summarize ni nyina ne wo ho ne se se ukoto se obi awo eja akwala no edwane anase abofra yira na wonsaka no na enye wodia se ne wo ka no eye aban dia inti first of all ne wo ye ne se wo de ko police no akọ report ama police se officer police krokra na ye wode na wo de ba social welfare yenye de be ko police na police akoma ye ade afra na extract yenya extract ni wia na yenso ya report ne akoje medical report ye de akwala no be ko hospital ne akoje medical report yenya medical report we are na de sabofra no akọ any of the children home now within 7 days ne apply for care order from the court and na ye to me say abofra no yenhwe no ekopim say a police for be hwehwe akohu ne maame anase abusiafo but so mo hwehwe now within 6 months busiafo na mra ema ye kwan say yetimi de no ma adoption anase foster placement it is a okofa abofra ti say ne we fa no oni hu kwan say ofa abofra na de ne kwate na fie say on nya aye nti ofa in the first place what can be say stigma before see the abofra kura be ma no ye make sure say abofra no hu ne background hu baby a wo free aba exactly and I'm say and hu abofra no baby a wo free aba no o de yam fa no say documentation woni nkrata bi a ema no kwanya kura so ohwe abofra no nanso o so ohwe no and I'm say woni ma abofra no baby a wo free ne te bia ne ma mete no abofra ne te no ho no nyini kakra no dan suban bi di na enye suban a and conform with what I expect. Exactly. Obeka say my said you are what I'm not akwala so as and dam na ato akwala ubehu so oye akwala no ayakayaka dia uyi enu nsu free mu a se ne odi kanka ye no stigma mentem na wote no obi anim baby a wunya akwala yi nti obi aye bodam ni bi na sabi o wa be wo ne ba no onini. It doesn't help the development of the child. It is about Frankasa na wope now apply to social welfare. Ye do fast system no mu. Ni ye de be ma hu baby a wo be free. Obi hu baby a wo be free. Na wona na akwotena. But say wo kofa na wona ne kwotena. In the first place eye illegal no e ma hu kwan ye timi chiw. E ma ne ye. It is a say akwala we situation ye be ne dey. E was so de ne ba ne de ne call police ne akwaje police extra na say na make kan ye no ye report na kwan a ye fa so nya no ye hu nyina bibia na de ne call home na de na akọ to home na che say ye hwemu pa dia Philip akra de esan say oni bodani ni nyina ate mantem ba ko no onye so no ha akola no Gabi ebe ha akola no exactly ebe ha no yes. Ebe ha ne dachi. And sometimes so crowd bit my baby na busiafo no so apaso o mba abeje na ade o ma de ba that time na maame no ya hunu baby na busiafo o ma ba exactly
because oji no fa no krata bi ani wa emma utumi say abofra hwe na ayi nti omutimi ji na efiri wo ho na say na ye ka no it is also against the law say ubenya bibi say na wo de te ho say yenye ni say wa koto wa konye sika wo account na wa yi akodi ye hwe mu na say hu say enye wo de na ubenya asem imra kura say bibi sa no utimi de tena ho say wani ji no ho yenye ni sa sister. Yo, because ye papa baako Bishop Adontin Boatin or America we be school executive senators school, very big school Accra. Homogene kola from 6 months to SHS. Who story no na nje won say akoda idie said the okay baby aye fa no no say ye tete no wo ho tinka ye de ne be kwa Accra na ye de na ko start school ono abepe nani normal start school because won kwada saase wa adopt wom a o hwe wom ba se ye kan ye no na lady Philippa am say na ni nye ho sa papa o sinka no papa na so ntimi nya sa it is only an agency responsible social welfare and court any bit my determine it is a Mr. Patrick akwada na yanya ne dai I was some modern about social welfare said they make an yansu yako police baby I walk off no whole police station I was here near police extract now your officers a year report near G medical report with care order from the court near the Nkola trophy entino Mr. Patrick yes. me no die me di mani ehu die me no ka Philippa no na enye se ebi ayeye oni babia na makwa assess no obeti oye capable so obetimi adopt akoda no ene ye betimi kra boa na ma na tu area ho akotena different region kanu de nkebeboa because say so no ne maye 5 enkoda nyina so anyi cha akoda yi etu omu nyina hunu de course any 4 years course na efiri krom ho ba se Philippa no ase wonya akola no wonya sika engrofo che ne niamanti obi ka so beja akola na wo mpene no o ma no mbeba akora na ma ne esa akora na ma me yebodamfo yeah akola ne de wo de ne ma obi a wate no ho asendi a embo nipa no nti se onipa no se abokra nkasa no pa or the opportunity so bit ma ba social welfare se ne wo kare assess no na opportunity ba no Mr. Patrick somebody akola ne so ba kwa children's home so me mani nya ho because ya hunu bebre se bia ya nya obi o ye capable bia nipa no kra oni Ghana ha wo wa approach ba bia o ye guru betimi adopt na children home what network news hello prayer for what you say hello Mr. Patrick yes me say ye and profo show interest e bi mo US e betimi adopt akoda no wo mo be ba be ye ho nkrata eno bi de na se ye de akola ipa be kwa children's home enye ni nyina na enye na bi no huropo enkra kwa twetwe ye say and I don't know what you are referring to because you know homes no ye supervise unless any licensed home are a licensed home ye supervise no omuni issue a home like Mercy Children Home issue they have no issue. We have selected and what we call registered homes yedem kola kohwa issue be anyhow and I said wo kan obi awati akola yi ho asendia na wo de ne be ma na wo hu akola no background that emwa akoda no the issue yet te ha no obi obi abase me kofa akola bi emre bi atwa mu no sesi asabe o mintimi ne ntina Mr. Patrick men ka sem bi nkyerɛw last year wo na lady bi e frɛ yen from UK or ye orthopedic surgeons or say 1980s in near say maternity home biwo so I mean a friend Constance maternity according to lady Nisa Mami on the onity on Musane Mamma no be 3 years ago na Mammy in so bewu na Mammy catch and say banono na no maternity home or sorry or a methodist in or Mercury or Bani Abachach and Antone Quayano and a Mammy far quadano and I say lady no UK
wo pene maame no on say afa ne yakasem na kire no na maame ni se obewu ba maame ni po anwache na maame ni wi o di case ni brem ya o se de onima nso om se ne maame no ye frɛ ne brago o ya up to now ya hunu ejene ma bi say no but ke bia wonya obi a o ye yi capable waje no wo meka bibi ankyere no on de onimi se ne maame no kaledi say sa touch yi eda so agina ni tirim so enso nke anka bibi ankyere na kwoti ni baabi. Exactly. There was situation like that baby ya tete ha wo ma be he no bi aba with similar issue. Akwala no kure nyina anya be 15 years. Afi o se mintimi ne ntena. Na wuntimi ne ntena no why na ba be 15 years ene na akwotena. Wahu. I'm say one family pan so no de gi akwala no. Mr. Patrick say there nana kwame de betumi aya ne say ye be ko social welfare. Na ya ye proper documentation. Na ya nya obi obetimi adopting yi amaye because Philippa no ko betimi ahwe no kama but emwa on area ho area ho emwa ono ane man ya na ye fa akola ye mfa no ma adoption ni foster placement straightforward ni say wo de no eko home na wa ama sometime na police for aye investigation kakra inti say wo de ne mo bi na ono no kotena within that shortest possible time no no kotena na bonding people or na akwala no where you used to akwala be used to him or her na within some few months na your whole family no mo betia na no so create psychological problem ama nipa no intina ya per se expect sometime please nhwehwe mu adadi say o sesi ade police for hwehwe mu na moye na kire say enya ade a awofo ne ebehu omo then you go ahead and do that. Mr. Patrick, ye da se ba tebre pa na bra show isu na ye me kire na MY because say akoda we situation no anodin eti age say dey say dey aya na say e be ko social welfare ye be boa no ye be hwe kwa be fa so abado ono ankasa mpa de it will not help the development of the child emwa kola no kre ba ko no kre no ana medwen ho makoda no kre ba ko because fitu area okra na Philippa one ne kotena wa wo ma nyina eti se de ba ko pe bi wo ma obe ha wadwen obe ka kira koda we se o ka sa me ma me o chekire ho o ka sa me ma me ne ba no omo be na me no kura akola no betima ye ni bibia mani bu afu na wadidi na atem se wo kura no me fa wo ye den ka wo ma me se bi wo ma me board am ko wo emi hu ye kura nka ma fa ye nipa eti Philippa me tira o ti na obi a wo beji akola wo ye obi a wo hu bebi akola ni free me background wo hu service kwaya ye fa so ayensa ka no enya wa se ba na wo pe ye de na ma that is all. Yo nti Mr. Patrick asem ni si wo ahafo no ye betima ye ho adwuma wa Asante region mpacha ahafo himfa bono I say ahafo go so auntie that is the issue. Now, who says our case? No, Minister of Gender, Minister no kura send a message. Yes, Minister of Gender. Crowd in what just them Philippa me said the messages Kurama Bono Regional Director, or no so I was so almost in your go. So me send him I want so. Your name said no crana be piano. I had a message. My message is Minister of Gender, and so I show interest. What could I wait case in home? Why send him a message? I may expect me now. It's your band day. And you better fret a go so for then I'll get back to you. Mr. I was a police for taking this go so for Mr. Patrick. So munya number na Philippa onye difficult me the number be ma no me na communicating animu ya no ade bi ese de koda ni no ye nkwa head oba ya mpache oba ya nka ye de ne be kodoksu e wo ha central no mo nso ne go so for na communicating na o ma issue what do you call it extract no. Okay. Yes, into one day oba me staff de na kodoksu ha no o ma di hunjuma because a sensitive issue ano odidi agrosa no. Oh, one day agrobe no didi sabi obi be kase layman on the good Samaritan when we say but then ya wo your ba and what for the law is not an excuse.
into one day ombra oba me staff no ombe lead no amiako dops me patcho Jansoma mikitu ebi Philip how say asem ba mo police for amane police station ka kira police for say but dem ni say abeda yekrom ho no so ma me fa no e na mo ka kira ho hene ni say man no hene ni say onim ba bi no so onim ba bi ofiri e na mo so onim ba bi ofiri de mo so hu ba bi mo so dem be ko e na ma me na da ho apem sa me ma mo no wo ye krom akọ social welfare ho akọ ba amane ye ho asem ni ma ko di ho dwuma de bia akọ ye ho MP amane aboro je minister ye ho amane se ni se na esi mo ampi no mai achi daddy ako bona man ya ma odi hu dwuma o mo se nti no nyime kra me ko yesam ma won so o mu guso a o mo di hu dwuma eti Mr. Patrick mo fa mo hu nyim na mo ombra because boss why are why Philip obi enyu boni ayeda but akora ne dachi hia me srew why e mane ha sebe yanum kra ye ni bi no ye nwui wa wo nkra num wo ma etinya obi ba sebe ba ko na abefrem na ase chinchina me srew why sebe ya wo papa wo ye no enko wie wo bone because minister of gender na amomo what is asem we nam siansa sensem ni bi ho aye ka mote ene binum so ho a mayi mani e be jani nyina ma wurade di for brem na Pacho atie for mumra me lolly feel na me fama malady me da ase me kra o manu 210 na me ka te bia wo bo moden akọ ha dan kra o baby but na Philip power pedan bi trying to say you should because they can move different as Matiase panu makra Matiase na enye malady Matiase said ye oba ha so no so ye first step say on move kakra but ye kanya ne say malady asem da ho nyina ne say wo be papa bedrum le bube no ho de ene entam na no hwe kwan abefa so a wo beto anam wo yi asem da wo sa no obi kura betimi afa ho kwa ani maame atwema so abra wonye boni bia ti akokonsafo ye fremi so ma na be bakra na mane maleda me ko so benya bi ni me ka kire huku a oni na ja amaka bom na we fa ne akwala ni tina be ma na ba se awe sika wo ho ye de wa ye ni nyame na be kire wa na mu wati but ye pa akwala ni dach wati me so me nya me pe o me na me pena se nsema o ka kana me ha do mo ya ni Philipa me de catch sam say omo di san konkonsa no omo na boba akra na mane eti twa no pam no hwe enema bi wo ho a onyame na di hu nhira idan ebire nipa wati ti wani now de yam pra akra ne dachi eno ne hia aha di for bre maladi me da se na second matter so mesre me nua no mema no modawro man now no de mo ye no nsem sisi mo manen so wa se mo de ne be ko ha na we abetina de na wo de ne ko na kam na da so no eno so no ha adwene nyame a wo hira mo mo nyame na ka se lead mo mbe so nyese de bia na kam na sim so na akora no baby ni ese che no ni ye che ne ma ye de ne kwato nsu ye de ne wura ada yese mu free ana sa de ko baby foforo ye nwa be makasongo ai o be me ya o ko wale ya ja o musu na nim ti se sabe nye o mu na kam dia oh man niema bebre na niema ndoso am se minya kwa na president kasongo ho nso ko je niema enye no enye so ai different way eto so mu de attack mo eti ye besere se mo so no we nya de o se ye twe o manso bia se ye die che mamra ba mu a ye betima mo obi ono so ni nsem ye because akra we e ka wo no malady e ka wo no ho ye kura ye meya sabio ye nya kakra mo enye ize edrum na bia ni ye twane egere ja ye ma enti entimentra won se da bia no ni da kro we na ni episka ye da kro we na ni esesade ye da kro we na ni etwane fonyini da bi ye kipa akra no oye obi ba akra no so nyame betimi sa ni maame yade ama ni maame aba ye ti radio so ye ko verai onyakopo besima trase ama ono soso ni maame abusua ni nana ni papa abusua ni nyabe man so bepie TV is working pa ye nim ba bia mo hwe mo de no aba beji sa program we aba beji akora no eti maame Philippa sof maame o de wonim se sof maame ti me fro prophetess me siro bebre se nyakopo ya de ye nkrata to ho a mesikani bi mo no na be fa okra ye sama na wo ye school na ye kana asemi se woti asema na ono ko kan evidence
any holidays bi obema wa ba na ba kwa na ba ebe ye nhira ma ho de menka se manenko so sama kan ya no very well eno kra ho nhira good enti malady ye besere omuma kwan na enkofa problem bia na wo hawo ento chima ma menua bai because oto yi sabi wo ewiemfo a odi ne wiem asema no papa no koyeye yenti man na ne bone ana omu de nsem so ba ne mesramo eyam nka ne ewom no kra eyi too much Ghana for sana do wono kwagro bia frere me ko we ya oba ada ya ose ana matra ho na mu makrum ya mimi di na na krum oba de ho yemra me ye de apa atay no etu already ye besere me nua ba na nsem sisifo ye ya kodro no ye hwe na mla no ye mfa mo akwa no ban ne kristo ya adom na obi ba na so betimi aboa kwa na ye mfa ye 2 million hoden entanechi na dache akura ne di nya oda ba bia akwa be ko bia no woni di nya oda ne mfa ni munyamla maledi mdase yo abrampa maledi bedase nyame nhyira pa maledi asemi ba 110 ko ya odifo kan sa na yesu yenyenya bia na ye wa yense unchirima amanipa no nte ne ho ase maledi minua be wa ye nyame so adwuma de wa ye ne nyame ne behira no mame sankoma ekoso bi abefa ne se eya de eya enso afa akola kitikiti na ba bi a waduru ne mmra se wanfa mmra mususu a mame enye yie fa mmra kwan so ko se obi ajapade na maledi asamba akona na mesemeka abebe wa bodami emrantie video no de ne betu abefo tenta video etu nebusu ehọ na meko maledi me pese me hunu se wura ya wabodami di gold bottle ne ho ye fie o ana gold bottle wode esi wono se me pemabusuafo mo ma be fa nti obi ama me fa gold bottle yi hwe sankwase asem se na ekoso no du ba bia maledi etan enipa bodamu a na adwene no bi o hanka maledi hwe enne se me bu ya si afu no hwe tobo maledi hwe tie won enkwase asem kura obi o han yade no anke ye yire no etetere no ma na aduru anke koi awura se de osite ho a otime tie aduane wura na numi kamaledi wo mo hwe na hyase anka nkodrusa eti abusuafo ntimi hunu se awura yi aha no ofiri na ha no akopie na ndi o na be o maledi wo mo nim abusuafo wo kuro mo nim ya no kra na obechia we de anku maledi wo mo nim ase wo mo timi ka so wo mo nim eti awura woni abusuafo mi do bibi asoso jibe ma ekohwe video no ebaye na update about story no ho ebusuafo eya de papa because mama no odo eya se odi abofra no mananso is for the well-being and the betterness of the kid because ebebo abofra no ene de mama ni behu ni se ne bebie ntimi nyesa omo ko onzo ntimi nyesa nanso that bibi betimi atwega ama omwetimi ebi omano akasa asem no e de akira bofra no because bibini de nipa de etimi sesa maami ko betimi asesa akola ni no obeye na ade iya wa obetimi abie na no akasa o maami kra o maami bodam ne nyame me na me hwe wa ebe kasa bebre inti decision o mo make no me hu ne se eye the rightful decision se maami no nso ebedi abofa n'echi akoba bia ya maami ohini ni ka so odi abofa no ko ne dia ene die eye reasonable na nso ne mano nso ye problem ne mano eye the biggest problem because omunia be ye nkola papa baba ku wo mu a ono die wo ye ne den obebie na no akasa sem no e de akira bofra ne nti maami ne njintum maami no onjintum so per the betterness of the kid onjintum no munji abofra no na suggestion na ya maami ohini ni a suggestion no etimi ayede etimi abemu edi aman ebebo obia ebebo ame ebebo ono nso nti maami ne de onjintum ebusuafo ha e na meje mo ebesisha ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so comment section no edi amamidin edi keche mami esi anything ebesanso edi shimo e wa hebio ebusuafo